što bude nakon ovoga, bit će jedan pad. Strmoglavi kao i sa ovog baškota. I dakle, sad ste čuli najviše, možete komotno ići doma pogledati Šprajca i ići spavati. Nećete ići spavati. A ni ga večeras. A to je to. A koji je danas dan uopće u tjednu? Petak? A da, njega ni večeras, da, fakat. Šteta. A izbori se bliže. Kak to budemo preživjeli? A to nećemo, da. Nećemo politiku u našu butingu, ali tako reka jednom davno jedan veliki splitski glumac i meštar u seriji Velo misto. Ali baš zato što je to rekao, mi nećemo slušati njega, nego ćemo večeras slušati, naravno, o čemu, o politici, tako. Može? Da vidimo, ko je za Most? Baš me zanima ovdje ispod ovoga, evo, mislim ispod ovog čuda, baš me zanima ko je za Most, evo, niko. Odlično, izgleda da ovdje PGS dobro stoji. Dragi, ko je za, ko je Berislav pita, a ko je za nadvožnjak? Možda ima takvih, nema. Dobro, idemo pjeva, dragi. Da te mogu pismo zvati, ajde, molite da vidim mogu još to opjevati, ajde. A vidio sam da gradonačelnik lipo piva. I ne lipo, nego zna. Lipo je jedno, a znati je drugo. A on i lipo i zna. Jedna pjesma za našeg gradonačelnika, ovdje. Ti za me si bila ka rosa na cviću, sa usana pila i ljubav i sriću. A ja bi ti pismo ti priči, još ljubavi ima, kao uja u svići. Da te mogu pismo zvati, ja mi biva život cili, da se barem opet vrati vrime kad smo sretni bili. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Ne vraćaš se više u pismeni riči i nema te sa mnom u nijednoj priči.